nibyo turaza kuganiraho. Uyu muhanzi bita Israel Mbonyi, uyu muhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza, kano gahigo aciye mu rw'imisozi igihumbi nta wundi muhanzi wigeze ugaca. nawe uteye umuturu kuvugana ibitangazamakuru byo mu Burundi byashushe umutwe byanditse bitewe na Israel Mbonyi, ibitangazamakuru byo muri Kenya na Tanzania byanditse. Itangazamakuru itari kubivugaho ni Uganda na Congo, ariko ibindi bitangazamakuru byo mu bihugu duturanye byanditse karahava bitewe n'agahigo Israel Mbonyi, uyu muhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza akomeje guca kuri social media muri usanga. So it's a main time nike twagiye tuvuga ku byamamare mu Rwanda nka Bruce Mélodie, twavuga yakoze ibintu bya danje, yagiye USA, twavuga kuri The Ben yakoze ni Forever, ubukwe bwe bwashyushye. nawe uteye mu ndagira ngo ngubwire ngo ikintu itangazamakuru rihugiyewe n'uwo bita Israel Mbonyi, kandi bano bajama b'abanyarwanda babiri turabubaha, tubaha big respect The Ben na Bruce Mélodie, main time turabubaha, ariko agahigo Israel Mbonyi ari ugukora gukurikirwa ku mbuga nkoranyambaga. Navuga ko Bruce Mélodie na The Ben bino bintu bashobora kuzabigereraho nyuma y'imyaka 7, kandi naho nibakomeza gukora ibintu bya danje. So niko bimeze. navuga ko uwo bita Israel Mbonyi agahigo ari uguca kaciwe n'uwo bita The Ben yakoze ibintu bya danje, yarahitinze hano mu gihugu cy'u Rwanda, muri East Africa muri rusange yakoze ibintu bya danje, yagiye USA yakora ibintu bya danje. na Israel Mbonyi niho ari ukugenda atera uguru. Reka dukore competence tubiganire, kuko navuga ko ikintu kibabaje ariko kinashimishije mu rw'imisozi igihumbi, nubwo kibabaje wenda hanze harabara kugerageza kumuvugaho nabi uyu mujama wacu uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. ino ndirimbo bita ni Siri, nawe wabyumva guys. iyi ndirimbo ni Siri yakoze Israel Mbonyi, navuga ko ni ishema ku gihugu cyacu, ariko ikintu kibabaje yes, reka mvuge ngo no lesson no pose no caption no more atiki etoke retsaranura ita atayimuigiri atawigona ayata agona come di itachi generator promoter advancer analyzer other thing teacher legicara minamu ni wanyange zikaizari MC Cesari ino bayitaraga razi ya Afrika. nimbo tere wakoze subscribe ukaba ugize amahirwe kugira kuri ragarazi ya Afrika, kuri subscribe ubundi tubana agatanu kuri gatanu. So inkuru nkuzaniyeho uyu munsi, inkuru tugiye kuvugaho no bita Israel Mbonyi. mwese muramuzi, navuga ko ni umuhanzi nyarwanda uri kugenda akora ibintu byadanje mu gihugu cy'u Rwanda nibwo tamasibi muri rusange. ibihugu byose duturanye, ibihugu byose twegereye hariya za Kenya, za Tanzania, bari kugenda bavuga kuri Israel Mbonyi. ibitangazamakuru byashyushye byashyushye umutwe, biri kugenda byandika ko bita Israel Mbonyi. So Israel Mbonyi navuga ko yongeye kububirwa cyangwa kongera kuvurwa n'itangazamakuru nyuma yuko yino ndirimbo yise ni Siri navuga ko ari analyze cyangwa ubucukumbuzi bw'uko n'itangazamakuru ivuga kwiyuzuzwa cyangwa kuba yino ndirimbo ni Siri yarakubise kuri M30 views, nagaruka kuvuga ke ni M30 views. Guys, you have to catch me, you have to listen to me. miliyoni 30 z'ama views hariya kuri YouTube tayari. ino ndirimbo ni Siri yarayakubise. navuga ko nagahigo kataciwe n'undi munyarwanda w'umuhanzi cyangwa umunyarwandakazi uretse uwo bita The Ben. So navuga ko bitangazamakuru n'ubundi biri kugenda byandikwa, biri kuvuga ko uwo bita Israel Mbonyi agiye guca agahigo cyangwa ari kugenda atera iki irenge mu cya Medi Amson not The Ben, ikirenge cye mu cyamedi. So
amakuru menshi ahari yino ndirimbo bita ni Nasiri ni indirimbo ikunzwe cyane na Tanzania, ikunzwe Kenya, ikunzwe mu bihugu mu Burundi no muri East Africa muri rusange. Ni ikintu cyaye Israel Mbonyi motivation yo kuza aririmba indirimbo umugi iswahili. Navuga ko mbere before time yaririmbaga indirimbo zisanzwe mu Kinyarwanda, nk'indirimbo yakoze Icyambu, Narababariwe, dutamo indirimbo nyinshi cyane mu Kinyarwanda, ariko nyuma akimara kubona ko iturufu ari uko yaza aririmba mu kirimi cy'igiswahili cyangwa izindi ndimi ziri international, somehow that's why yaploachinze iyo project akaza aririmba muri runo urimi. So many time inshuro nyinshi zishoboka zibaho turumva ngo The Ben yakoze ibintu bya danje, ngo Bruce Mélodie yakoze ibintu bya danje. Aba bajama nagura bagiranye no bita Israel Mbonyi, navuga ko Israel Mbonyi yamaje kubatambukaho. Urebye ibitaramo ari ukugenda akora, Israel Mbonyi yarangije gutambuka kuri Bruce Mélodie na The Ben. So baramutse bakoze neza bano bajama babiri, cyo koze mu myaka 7 baba bamufashe ko badakoze neza baguma down. So Israel Mbonyi agahigo yaciye kandi ari ku nshuro ya kabiri muri kiriya gitaramo yakoze cya Icyambu Live Concert second edition cyabere Big Arena yaragiye arayuzuza ari nabyo byamaye promo yuko yino ndirimbo ni Siri igenda igahitinga kuri 30 views. So kino gitaramo yakoze Big Arena yarayujuje. Bruce Mélodie nago ari inshuro imwe yakoreye igitaramo muri Big Arena, nago turamuharabika cyangwa ngo tumuharasinge tuvuge ngo nago yabonye umufana cyangwa nago yabonye audience muri rusange, yabonye umufana ariko nago yigeze yuzuza Big Arena. So abantu bujije Big Arena, hari n'abanyamahanga benshi tuzi aba Davido bagiye baza mu gihugu cy'u Rwanda kandi baranazwi, ariko Big Arena nago yigeze yuzura. Israel Mbonyi muri ririya joro ryo kuri Noheli navuga ko yakoze ibintu bya danje ya Big Arena ikuzura neza kandi gishimishije nuko yari yitabiwe n'abahanzi bamwe b'abanyarwanda b'ibyamamare nk'aba The Ben, abahanzi ba Chris. So navuga ko byamuhaye promo cyangwa byatumye abapopira ku kigero. Iyi ndirimbo ye ni Nasiri yahise ikundwa ku kigero, yarebwe igahitinga kuri M30 views hariya kuri YouTube. Ugende kuri search code yawe urahita ubibona. So navuga ko rero uyu mujama Israel Mbonyi kuba yaraciye kano gahigo akuzuza Big Arena ntabwo ari ku nshuro ya mbere, no kuri Noheli yari yararangiye umwaka wa 2021 ndakeka nawe yari yakoze ibintu bya danje na 22 yakoraga ibintu bya danje. Big Arena ikuzo ndakeka na The Ben yitabiriye Big Arena, Bruce Mélodie bitabiriye Big Arena bakuremo ibintu bya danje. Ntabwo twabasebye tuvuga ngo ntabwo baritabiriye ku kigero cyo hejuru, ariko yino Big Arena navuga ko ni inyubako ya danje ntabwo yigeze yuzura. Niko bimeze. Uyu mujama rero Israel Mbonyi navuga ko arakunzwe cyane kurusha Bruce Mélodie cyangwa The Ben. Israel Mbonyi ari mu bahanzi nyarwanda na time bari kugenda bakubita ama views mu ma miliyoni kuri YouTube, hariya ku ma Instagram ukabona ko bari kuraninga. Nubwo Instagram Israel Mbonyi atari yarusha The Ben, ariko hano kuri YouTube navuga ko n'urubuga ruri international, amwe bagenda bakubita track ibintu by'ama video, ibintu bya danje, ibintu by'ama concert. Hano kuri YouTube navuga ko Israel Mbonyi yarangije gukubita The Ben, yarangije gukubita Bruce Mélodie inshuro ziita aba arika yabariye isata burenge, aho uwo bita Israel Mbonyi na time subscribe amaje kugira 849. ndavuga ke ubwo ni 849 mu gihe Bruce Mélodie akiri kuri 531. ubona ko Israel Mbonyi ari ukurebwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. So navuga ko rero ibitangaza byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, amaradiyo hari ya Tanzania, amaradiyo hari ya Kenya, n'ibitangazamakuru mu bihugu by'abaturanyi na East Africa muri rusange, byose biri kugenda abikomoza kuvuga ko bita Israel Mbonyi. Navuga ko ni ishema rinini cyangwa
ni ibintu bya danje cyangwa inkuru iremereye yatashye mu gihugu cy'u Rwanda. So niko bimeze aziragarazi Africa, tugiye kuba tuhakobera tukurebera n'ikiri kugenda gitrendinga. Wagwani Israel Mbonyi zino ndirimbo ari kugenda adutamo umunsi ku umunsi, yaba ijambo cyangwa izindi ari kugenda ategura kuduutamo, tugenda tuha akubera. One thing nakubwira, time gonna catching boy, let's ranora ita time we agree ata we gonna ayata. I'm gonna tell you bye bye, ciao.